Pula de ngai tlom ka ti ve ngai lo ni rem na min lo pui le ngam hi hoi sen ka ti lo na chuan a thaber chu sa skini kan leiba kha langsang le te tlat mai ni ma se kan don tampo le kan leiba kha langsang engang ma se kan tan chuan a thani tu na kan secretary phei chuan in kapu min ti lumi tu me mi ti hiala ni ka ha lu tuk atia du thop lo ni Assam Chief Minister ne na kan stan hi chu peni pani kanom chung hi chung kan boi tur ri lo pakhat dan ala nei an ti tra la asper ni kha chu Chief Minister spare nei lo khove lom thiang lo minister po security thilan hi mo kan video lo thir tu te chi bai ule tun tuma chuan nimin ju ni somni palia kan Chief Minister Press Conference na zo na le chan na khuna azo na te anzo na te achan na te du khoblo lai te kan rek do na du khob lai te po om do na chu wang chuan kan ron rek le chiam don angai nom veu tura po ngai la thang kan ngai tla peng hal mo langa rem chang lai kan tla don ni NDA hi kan zom lo wa azom party chuan oma kan rama intreveka amaro chu in lai chin na thatak nei kan duani tu na tangin kan try to masa de khan mizonian ina rei tak hun arore lai khan MLA pathum kan nei china Assam sarkar noya Congress legislature party anjuk zom mai china ni anjuk ruling ve mai ni tisuan kan kalde urenga tin parliament apo mizonian MP de khan ruling parliamentary party ka anjuk zoma pusa bronga te po a parliamentary secretary te hiel te anjuk ni vet hi pa tiang khanin tun ma zong ka chuan national party kan raman omlo wang khan elaya tual tro party rural na changa piang khan state of Assam loi kan line ani emo central ani emo ruling party kha anjuk thopui zel ni chu kan ram tan opposition pol lo ni ngot ai chuan a lok zok ti kha an chiang ani amaro chu tu nuwa national party kan lo om ve ta pe indira gandhi ne na po khan Congress party indon introduce is a blunder ni inti swalien tak ani katinge nge enga tinge tia indon introduce ma khachuan Mizoram sarkar na lapia in kan thopui vek chu Congress vek ang tluk kan ni Mizoram mi pui ki tuna chuan in party account indon hong ve ta in party achak chuan in thopui te kan nia in chaklo chuan opposition kan ni zel dona kha nia chu wang chuan in national party hi chu ron lut mi alo ula regional party chau hi omilangin ti chuan in central ruling party piang nen in chiang thana thatak nei in thok thang zelila chu ke ni tan po advantage ni anang ni tan po ni amar tu chuan in party in introduce lak lo to in chakchang chuan in ta kan nia ngai chaklo tan chuan in nang ma di lo tu kan ni to do ne cutting nge adi khop ni tuna chuan kan tilak lo to national party kan introduce to ta chuan national party kan nei te hi chu khulaman sarkar chuan Mizoram chu kan ruling ani maya khulaman sarkar lo vai chuan opposition state kan ni don zel thani zulai hatak chuan dual tro party ni advantage a hlok na alo om ta in thalai po kan min interview ringa that's one in regional party with national outlook brigadier T Sailawan aloti kha kan din nani ti ka soi china tuna po hianin kan sarkar tira kanin mu tran tir atangin prime minister te home minister ten an mani zong tur chuan min som ringani mani ka kalpo khanin min la som tho amaro chu a heng hi chu tho ho na tak nei la nang mani tluk kan nia tu na hi chuanin official kanin zong khe po hi alangai mani le kan la soi ho zelang chu tin kanin tha then chin ani chu thodik takania chu wang chuan zom to ang in media then khada temin tia kan PSC meeting kan agenda tu ra te omin then khatin an zia ka aom lo trim ka kan agenda alani lo party a hian PSC imo OB meeting imo executive imo engti climate and the zomi kan la da ngai lo ta han kan tazap lo kang
nia regional party le national party kan ti kha then ka chun gan thiam mai theya a sha thiam lo kan lo om takin national party kan ti chutun den huna chuan congress le bjp te hi ni central sarkar na siam the te kha ti chuan I zpm te mnf te pc kan tiang chi te central party zom pui zu nei lem lo nda an zu zom ni lovin an mani party bjp anga party central party zu ni velem lo kha regional party kan ti chune ta chungchu kan soi tong han zpm te mnf te pc te kha ani tani ta chuanin nda an zom lo ma se zom ang kluk kan ni thoti na lai kha chom ji chuanin central tu de sarkar se regional party chon thoping ngai thopui lo in zo against viewpoint ni se judo dal viewpoint ni se la I central in ti turan ne tho se sarkar in ti turan ne tho hetela he chu kan thathiam tlang in karinga amai ro chu mnf chun central nda an zoma omji chuan nda an sarkar chun central mnf central sarkar atel tlukan ni tel angkhan ni tani amai ro chu central congress lo sarkar sela chuanin regional party an ni pelama khanin central apo khan an la opposition le don ti na kha aneta chu telai chu approve brigadier chen thunga sai lo tena an lo man to regional party national outlook ti ang chi kha kongla ma chun to zpm din na hi chu afu veo maya amai ro chu thil om ve theita chu nula zorin pui hlon do wina pu akela tlong ke mp rajya sabha tharne azona khanin bjp hianin union minister of state te or ngening mathearon nei ta sela ron offer ta cheu sela in party din na hi in thak mai ngem ti zon te po alo zo hetila hi thilom ve thei thoni tun din huna hian union minister of state hi an tidang lam nge dona chanchu lo ni to sa te kha ni to lo tur te nom dona wang chu telai chorin zpm hi ron tita se chu telai chu thil ngai ron tak tur hi ni ya prime minister de pona kan chief minister hi an mani zom turan som nei chon khating offer tha hanom ta sela chonin Tilai chu boro om nak the hi ala ni ve shim shima ni china ron soi kha regional party te chu kan om lain se ta I central tu de po sarkar sela kan ruling gan on ni sa ta ni amai ro chu national party state ngon lu to wangin national party kan zom velo chuanin opposition gan ningal ti soi lai ka de khop maya amai ro chu kan threat tho angin central lama national party te hi an pui tling thin khop maya state an tho pui te ni lo ma sela an party mil pui te sarkar lo ma sela an ti tu rechun ti chat thin la hi chu nu le pachan an chan na lai te potam ta ma mizoram level kan thim nan tur chun autonomous district council pathum gan ne ya ta khan zpm sarkar khal opon zpm state sarkar hianin autonomous district council te na ti tur van yang khan katela kan man thiam ome chu chu kan dit mun ne amaro chu cad si lampang chu a sarkar siam the na siam khania ldc apo ain halber turanga mnf le congress sarkar tu na siam tlang ve maya so da amara te po khan ani chin kha tun ma khanin chu tiang deu chuan tu na yan zpm in mdc pakwa kan ne ya anin bjp som pakhat som nge ni som pakhat nge ni chu tiang chu an ne ya ti chuan amaling ka sarkar thailo ve ni tlatana ka thotlan mai lo chuan kong dang ong lova chu wang chuan in ruling ni mai ve na khania opposition ni mai thei ve po ka kan nia chu wang chuan in solama anlo in sui rema an manin rem ruat na anlo siama tiang chuan in raman an siama fel takin in rem tonin ka ria chuan governor ne nan thenanga kakachu akal tlang mai tur khangai tahan kan tlaje belo chakma autonomous district council khan bjp le zpm thokdon thokhodon ti kha bin lo shebe thobin karinga ta chuan kan chief minister soikha ani chia I sarkar theitur khani party pakatin atlin lo chuan tho ho khangai shim ni coalition sarkar kha chaw mangai shim ta chu ta chuan in makdeu chu tihan ngai to taila tong moi lo ni lo ta sela tlema minorities lama hian bjp hin tling du khop maya sarkar na cmm an nilopon bjp hi tling to kin chu anom shim to na de pon chenga siha chuanin siha constituency le par constituency dr k be chole poke shamote mla kan nei meka chakma autonomous district council apo sarkar na cm thailo ma sela mdc member of district council kha jo tamzo khan ni ve thoni chu teng ni wang chuanin an tho ho mai kha a thanna om ta ni antinan I central ju tho ho an ngai tho ta
chu tiếng che chuan ton ma district council a pokhanin set a ruling le central party ten an tho ho chu kong le lama chuan akal phung ni om zok takan in lai hi om ve thowa amera chu lai to ma district council a chung kan rianga MNF in sarkar na an siam theibik lo congress in siam theilo ZPM in siam theilo wa MNF le BJP thokhowan ni a central a pot thokho NDA an zoma MNF ne mara chu LDC khajun an thokho le thei tami chuang lova chu tiang che chuanin tun nai Rajya Sabha MP thana pokhanin BJP khanin MNF khan vote pui talem lova khatilai te pokan sai to kham chumi ni wang chuanin sarkar na kan siam du ni hi chuan thoho ngai na chinai ju thoho thiam khachu apoi mo khop mai cái phổi số các minister để cho đi advice cái sợi là nó nằm buông tục số các nào buông số các tục cái quân ấn thả thuộc số đầu ở sợi lại ấy xiêm khát thiên ngay cho để em áp thì lắm anh cần sạch vụt vụt ông các sự biến từ lâu để em đi lại không áp thì ra khang khang cần sạch vụt vụt bỏ anh đi chuang lo va thiếu thar cần introduce anh mà ya anh tin anh punctuality thì te ai câu hàng tiếng chỉ te le thiếu thar tất cả cần introduce than kan tlazab lok tuna anzo na ronzo khachu puti bisia thusoi khai longai thlavekin karinga khata tronga ron chuak na amuang chu teng khatiang chungchang mo engeniang office pon kal tai le to em tiang chi te ai kal te ponom le to em tiang chi ron soi kha ronzo chuak chi ta ni kha thil la ongai lo han ti thar ania wang khanin ari kha ring lo thei lo wa tuna chuan khata thil thar kha tuna chuan thil bang ngai lo ni to ni thil bang ngai lo ni to a ngai nei le in thadul som thei tak ani ta ni chu wan chu kan mar ring ngai a punctuality te po kan mar ring lo chuan khoi malai office kha chu allen thada to le te po ani theya ai kal te po kha ru tin lo om le to po ni theya mar ring ngai ni eta hi chuan kan advisor hi thane mangai a tin na tho amuang te hi chu ke po hian muang ka tia paman mo chi kania na du mi kania en kimrang takati du mi kania en kim ma hi ka du ai hian amuang fe ani amaro chu a system chu na kan oma a system kan thak dang lam lo chuan arangot thei lo wa a system po lo thak dang lamila tu na amgon na chan beri chu man power kan in dai lo na ning ka ria kum ni le chan ve chu ma ka experience a chuan kum tam tak chung vacancy fill up lovin alo oma tuemo alo pensiona adot tu kha khata promote thei kha alo om ta thin lo wa qualified lo ni ahuna khang promotion an pek lo wang le ahuna an fill up thin lo wang khanin khata a feeder post khan tuna director lo ni ta sela joint director kha a director tlat si lo chuan thei tlat si lo chuan kha har san na kha lo thleng ta hei apum puya endik katum me kan itu na yan dipa kan frank sanga yan chumi chu a retire chu na ai o thei ri si lo wa ti hi atam lu tu he ta aklak level upon effect chu tun ma tanga vacancy lo tam lu tu kan chong khania kenin na sing chuang tu na yan kan fill up to a kan poisa har sa chung yan kum ni vel chunga na sing chuang han lak chu achievement lian takani chu ti chung chuang kan lain dai chuang lo tin file ta kan an introduce hian na tam tak man power chu reduce tu rangai kan ni ve thunga amara a field worker hianin kan in dai lo lu tu kani chu anin norvak po nila kan thok tu te department tina hianin sanction post somnga oma somni hi kan fill up som tu mi alaruak ti ang chi kha atam lu tu khatia na chuanin ni khan lek chungin kha kan sumhar san na wangin kan tir thamai theilo ani tahan tlazabelo kong nia naruak atam kan tia an soiboka chumi nirwala rozun ZPM sarkara hian naruak no kha hi turu angreng view me sing chuan la to a kong lelang ma chuan hei ngai tu na ti boi deuh ve chu
na thok tur tharan lak chuan an tho tran tir tang an pension ma ka chuanin Mizoram state budget khan an e hek ve char don se chutilai a chi chuanin khang na thok tur an lak te khan revenue an generate lo chuan mo sumle pai hai lu thei tur zong thok an ni lo chuanin kan maso na tur tam tak development ata na kan poisa nei tur hi chu engma chen a chu an e hek le don tu din huna hian a za zel somriat le pahni le tlem ang borvel hi sarkar han thok lo le poimo engilova akala anilo a bag zonga chu 17 something borvel hi development atana kan sumle pai nei ne chu ting te ni wang chuanin mason hi chu kan la hlat ang reng fiu mo ka chu kaloti chu apoi mola e chuanin kan set sarkar hianin a fund resource ane anga train an tinan central tanga sum kan mu tangte saski te ponianga chutiang ni lo CSR te ponianga EAP te ponianga chutiang ni lo ngeneng loan kan lak theng ji sang te hi man trangkai infrastructure din ngot lawin din po ni sa revenue generate le tur hin sarkar hin aman thim lo chuanin tuna hian kan din mun a chezel ve thei tlat lai kan thre thema poimo main power in dai ma sela khang main power an tam kha chuan lo pek tur main power kan te chuanin sarkar han thokte an tam chuan lo pek tur tam ve le tho na thok thei turangi in dai ma sela khami te lo pek tur kha kan poisa kha tam tak kha akoi peng ve le thoni chutilai chu kan thre them hi poimo khop maya chu te ani lo chuanin kan sum le pai nei ang te capital investment a sumle pai thok chuak le thei tur thok chuak rang le tur kan man chon chun angai pet pet kan kal le don thoi chuanin tuna in sarkari har sa tel tel theini chu dilai chu mitam thakena sarkar suite dangai an tilai kha tun din huna hian ZPM hian an suite lamin an kalo de lage moti thei tur te ponia chu recruitment sarkar han tok sing chuak lang lak le to te an in la lai kha chung kha tilai kha chu ani finance and culturia DPNAR po an han chang le hi engmo chana chuanin recruitment dan kal manga entianan in dailona siam rem ngai angchi tam taka khan khong le zola akal atum wang te poni mai theya chutilai chu angron ngai nom chhozel donin kan ring bokani DPNAR chung chang ting ani kha DPNAR kha pusa pa chan kha piro digi ka khamo chung chang lai ka hi in kai noi na nei mi lo a thren khatin kai noi ti ram an tuma in kai noi na anei lo je chu sang ni le som ni le palia PSC nei chu lo ngai to dai to ni gum ni kalta khan alo ngai to dai to a ti chuan vai nga ma sa chu mi nu a PSC meeting ya ngai to non le a PSC du dan kha zong chu lo ni se tu ni kan cheng lo wanga amaro chu tahan kan ti toblok PAC du dan kha zum lo ni ta se tu ni kan thleng lo wanga tia khan abob lo kan la lo nge tu ni kan thleng lo wanga PAC du dan kha zum ni se tia chuanin om zia chuan DPNAR a main lo en kol to ni ila chuan pi ro dingi kan roi non tur emo kha chan vo tourism director lo chelai lok turat ti hi akal tlang ti khan angai thayani amaro chu khati zo kan ngai du ro ni chuan kha chu ngai the tho kha te lai kha chu nang mani ngai da non ta se komena aron soi te u te lai kha chu PTPSC hianin palsu de vai ngai na le reilu tuk de ni an triat awang le kan MZP te le MSU te meu poina onron chu ve ta khial bok awang khan kan meeting le thleng ha kila emi thenga til kan du dana kal lo chuan a department hi chief minister in lamai se dikha PSC tu thuk na ni ta chu te chu party mi kania party tu ong tur kania party siam kania party fin kania party tu chu koi tur ni tilai khanin MZP ten kan shria MSU te po anloin role mai theya roinon chungchang khan ta khanin aron soidan kan manga khanin ani hian kan chief minister lo en kol to ni sela chuan akal tang puyang ti tourism director roinon na kha mo chel non tir la na joint director I ron kai san thei ma a lo chel lailok tir lai kha akal tang puyang ti zong kha na ngai thei tur te po ani dem ka shira te lai kha chun khatan chuanin lo criticize raw chuanin an name de mo han ti thei lai kha thilom thei te po ni veu mai
zilai polling o kan zilai pol an niam NGO dang an niam sarkar malang na hianin ranin rolve fo hi aoma khang FCA and FC Forest Conservation Act FCAA chungchang ate po khang on chuak veka NGO zang hin lengpui airport chungchang on chuak kan NGO te chuan on chuak fo ko thar te kai po in sinop khom pui ate po thai thal le ni ro se corruption do kumai po ang chu ti khati an ti ni kha kha chu kan ram ta na kan ngai poi mo theu ani wangin kan soi ani maya heta hian in rol tur ni a heta hian in rol tur ni ti kha abandari ka kan siam thei lova ama ro chu trulan ti aron in rola trulan ti lawa chuan anon in rol lawa ni ma kan va soi sak thei lova tin kan party ngei po trulan ti anon in rola trulan ti lawa chuan anon in rol lo mai ni in rol trulan fian anon in rol ni ve mai party po CNDC kanin le ta ila phungain local arrangement ang kanin isoya kami local arrangement ka party headquarter ko in Pompui approve to tila Pompui kan keni te chu Pompui lo bilangin engting kan tiang kan mi le sa te kan min chu sanga BJP an lut vek mo ni ma lai ga chu asoi di khop mai ni ni chira kan soi to khanin changma autonomous district council a khan BJP le jp man to ho dona tuna kan aron zo nun na le kan chief minister na chan na kha lo Pompui lo ta sera tho ho an du na kha local body anti chuanin unit te block te CADC a member of district council te khan tho ho du na lo Pompui lo sela party headquarter hianin chuti ni chuanin BJP lu deal nga BJP kan sarkar na changa mo jet PM khan MDC nei mi lo thei ve ni chetilai chu kan chief minister sai ani chia ko le lam je politics ya harang rang viawa du danang po tak po hin thili akal pui lei thei lo mai nga ti hi ngai dan hi om chang nei chang ka nei thota thin thome ke ma po hin mo TAC 看业主的人的一个你的耳麦，你看你看得到吗？thok tu te han sik soi de ten du chu chu PSC du dan chuan ni chu chu ti ni ta se chuan a department si mina chang ro se ti chu PSC thu le la ti ra chuan ani lo thok tu mal transfer chung chang chia kha PSC demand ani amar chu kakatia omlo radio ta kawang khan a department ne la law hian in CM hian changra se anti phata ni berin na tahan kan tlasep dok om je chuanin piro dingi kha tourism director ni la nizel tur khanin ZPM political action committee PSC kan ti de khanin an du ti na ne maro chu khami department chang tu DPNR chang tu pusa pa khanin a ti ta chi si lo interview to te helo moven karinga ta khanin thok to pension to ro inon hi chu ting khating te soi khom khatilai bor vel kha a party chunga hianin minister ro apone se du danin ang lo khathilom ve thei ani na lai te pom tho mai the chu mi pelama chuan hemi political appointment te department chantur pek chung changa hi chuan assignment han pek chung changa hi chuanin portfolio pek siam ram chu chan chief minister hianin full power he nei tur ne om takani ama ro chu PSC khanin PSC an han me bel ani kha chuma te lai chu an mani party chung thil ni ta se na thawme Yes, sir. Import constitution di dalam kumna, model di awal mempunyai chief minister, president, in line lah. Tuan CM ni dah ni, tuan dia portfolio le, masih soalnya kumna teh awal minister, masih soalnya mau portfolio, masih soalnya kumna teh awal. Kumchan ve hi chuanin man portfolio hi an review trina sik so hi thleng trina kenia hi chuanin atul kan tilem lova jan chu first timer te kan tama kan minister te point an chan pual an ne don tran chawa enga ma chan le wang oni lo chuan inti dang la mi tul ti na kan ei lem lova chu ti chung chuan ton hi voi ruk borvel portfolio kan thak na ni to ni tho ane ton hi til dang la ma ni big lo alar MMB ka
entinan pirin puin tourism at sanga putete na kanlana kan PA chuan DMR hi pusapan na chang china hei home te DPNAR te UDNPA te ka chang sia DMR hi ni kung fura khanin tlan mol te lo mina ka tiang khatama amuna tlok te lo nga ya ka thin meu lo ni kan minister singa athalai de hin chang te se tiang chiat rup na lo thena muna khan thleng the de uzung zung atia jo ama zo kinaron ro na angin puni te ne na kan pe ni chuan puni te na ka heavy lutuk do na kan share wangin horticulture chan kha pusai funga kan pe vele thunga pusai funga ne le dia chan kha puni te kan pe vele boka tahan kan tla jamlok department chen khadi chu in cho be lutuk in kung kai lutuk hirom tan tiran agriculture te horticulture te sericulture te soil water and conservation department kan tiang chi te rural development te poitel thing chu ting hoi chu ani ta chu minister pakhathian in khai theisela chu hadam thadona in zual to hiom veta maro chu in person lutuk hi awm ve thowa chu ting de chu tun tram PM tram bi ka hi chunin an minister te portfolio hi tlem chuanin minister dang ministry kal to dang te ngai to chuna la in zual de moti the chu ani na lai de chu ve tho boka RD ne kal kop turti central tranga local awangin chuan ma than te hianin ayan PR hi ka zo tho lo min chok te cabinet meeting a ron sei ni kan nui dar dara mi sarkar te chu portfolio in chu ni ngaya ke ni chu ei min la transat tu kan in tia ne kan kalpung ri jo tharani himale kan tia kan nui dar dara tu berin nge chang kan tia ni non lai la ya atopa puchan zo hian ordinal mayor second tia chu po chu he tia chief minister in decision afala la poni lo cabinet meeting kan vain kan soi ho tiang khanin kan tia khatiang neu khanin department 6 so hi amatin allocation ti dang lam shim hi awm boka central atangin hei chu hei ne na kal kop turani han tiang chi te khang minor adjustment kha chu wang chuan tu na DPNAR kan 6 so e po hi ama khan kan buai pui lova ngoi ring khang zo song kan kal pui the tu na ne wanga kan ti ta lut hi chu engemaw pon lama tanga opposition party te chotuye ni tel vede wangi ni yani alang mai maya tin kan kal pui dan po hi rem ruata emani kha chu chuanin RTI khan aron zota roding chung sang kha me ni som ni pathuma aron zota ni puti bi sian man ni so yang khan me ni som ni pathum chu in ni ni chu ti chung chuan file kha process ani nisom ni pali pathian ni along ni ti chuan working day masaber chu nisom ni panga ani kovela hian RTI chan jong hian rang ro me nisom ni panga zandar khata minister in approve manani katiang vek khanin kan department te chaksen chao mango kati han kan tlajam le long nge nia department 6 hoi chung chang khan ron soya kong la ma chuanin department han siam rem hian tun nai te borok issue lo ombok si epiroding e roinon chung chang khan DPNAR khanin ngai dan lo nei si chief minister khan roinon khan du si kha telai khanin department chante anin siam rem laia khan opposition tan chuanin awla tur be na tur rem chang takasu ani ve himchim khate lai khachu aing po chuni selatun din huna hingam minister ta hi an department chan thau hi an ne viova achumi khami chawa han chaklo mt tur le chumi khami department chang tu chu tunge avan re hanti han soi turi anom lu tu lo de leka amai ro chu department zong hi ngeniang works department an ni vek lo wang le development an ken tel vek lo de leka wang ngeng ma zong tak chuanin kan shed lo tlema han re de lek te po awm khachu om ve the tho tin amendment hi kan ti fova sarkar point act kan amend fova party constitution page kan amend jing khop maya to na hian amendment ron na lo lu ta chuan hun kan hong ani hun kan honga chumi chung chuan ron na nei du piang in ron ro kan tia chu chan ron rot khoma
ta chuan in a drafting committee alo dong tu committee kha kan dina chu chuan tu na hinan compile meka pokenet Dr. Kenneth Changlian ai chairman ania chu chuan in executive anon chop chuak nga executive in a pom chin khaka pom ania pom lo kha chu pom lo ani don ta chuan in Chief Minister hian EOB hi ni theilo sela adang song di chuan di theiro se ti thelo lu ta Minister ho song hian di theilo se Chief Minister chau hin di theiro se ti thelo lu ta anwa hian ni thei vek ro se ti lo lu ta anwa hian ni theilo vek ro se ti te po lo lu ta ni so da chuan executive in ati tluk na ngin kan kalang amar chu keima ngai dan kan share du chu ZPM kan din tir khan constitution te kan anduang dona kan policy te kan anduang dona Chief Minister le party president ni copy track ti lo ni chu kain ya chuan ni kop theilo ni ro se ti arot tu kan ni keima wanga policy yak thun kan ni ti chuan public ma po kei lo chuan he soin she mangin ka ring lo keima de hlirin he thui ka soin ni tru ka ti wangin Tahan kan klase blok Chief Minister ni le Party President ni kop thelo hi ke chu abuai thla ani kop lo wa hi abuai thak veu tura kalo nga ya san chu legislature party en oma country thim nan tur chun MLA te hi ZPM MLA zong kha ZPM legislature party an nivele chongta ta chuan Chief Minister leader ni dona MNF a chuan pu chante kha MNF legislature party nivele ta chuan in ro rel na legislature level a ro rel na omdona ta chuan Chief Minister kha leader ania party headquarter Chief Minister kha president ni rel chuan ro rel na kha a in bo thu de lege mot le min a in sul pel de lege mot ngai dan hi ke ma chun kanaya chu si chu Forest Conservation Amendment Act amena ni khan ni kumsang ni som ni le panga khan ta khanin MNF party khanin remti ro na khan nei mi lowani Assembly House khani amai ro chu rawan rel zawa an amena an pasiata party headquarter han pomlo na hom tlat ta ni chu ta chi chun am pomlo ta puchante te leader of opposition tele MNF legislature party te khanin kha party headquarter na am pomlo an zom vele thowani chu ta chuin total bente pon nei kha khatien kha ani vele wangin ke ma chunin thehi party president le chief minister hin ni kopi arem chang om zok ta kangai ani tlat thung ke ma chuna mara chu kan chief minister hian an soi zel te se chu kastan hilani ngar ni kan president damlo na wangin delia engem chena thangdona Charles Min ni me acha chu EOB ka di sa ringa wangin EOB member hi ex officio kumstari le chan ve kan ni toni EOB ti hagan thatim turong elected office bear ti na ni mai ta akara all on lovin opposition kan ni chung zong po kha legislature party leader ka chu EOB ex officio kan ni shim ta so wang chuan EOB ve tho kan ya wang le a vice president bear elected kha Charles Lan thei ni lowa dam lo khan PW chona ma ti khan ke khamin han lan ania a thei lo chung te khania je lo honga min lak sak le to kan president pang ma in tu na hianin anna chun zom le to ni khami chung ri lo te kan nia khanin tu te mo khan chi ai ta President Nilen tum akhan min ngaya Congress te MNF te hianin President kani hi an lau le nin ka sia Chief Minister ne na ti da na ka chil ko phen lau le ni khang ho khan ron au beng cheng ta ma se ka chil ko dong lu ke su ka sta na ka la ding tilai khanin party president le chief minister chel ko pakha opposition tan hin enge hlau tur tikha ka zona ni komena ingai da mino shil ta ula tichuan kan soi tong hanin ni kopta sela ro rel hi ji hi all samjok den ti hi chu karin dan oma amai ro chu min ro ro sonin mi pakha du dang han thil kha chu akal view thei thunga
chuti ni lova party president na shana chief minister shan chuan lo rel na entinan PSC ro rel na omanga executive committee ro rel na omanga khatiang khan chief minister hi a chair don oti na kha chairman ne don oti kha cheng ta chu ta chuanin party du danin thutam takhi chu ala tu vele theti kha country da na poimo view chu mi ni ro ro chum boi thak vele tu ra chun legislature party ganti MLA rual ho wina legislature party an ni na khan chief minister leader nia ta chuan secretary ka puti bc la ven chuan eveleta khatinga legislature party na ro rela shanga nei na tur awma party headquarter la mina executive committee la PSC na ro rela tur shangkha ane ve na lai hi chom vele thowa etilai chu an man than de chuan etilai chu tha ngai phot te ang ei chu ka soiring min kom tu te na po waina hian rem chang amangila ei ka tumlo e kadin na ngai ka lading tang don ti kha kasoi dua tin chu lo chu kastan pakhat chu works department a chang lo wang ti kha keimaro bokani chief minister hian works department chang su se kan tia works department hi country da nei nang lova PHE ani a PNE ani a PWD ani a irrigation ani ni works department kan nei ni to na tahan toy te kan lotla jeblo nge kan chief minister hian in works department a chang lawang ti asoi hi kangai thlafu to a portfolio nei lawang ti asoi pui kangai thlafu to chu tilai chu kan me belta a kan chief minister hi atong sual vele zau thina ta chuan portfolio kan ei achang lawang department sang sang te minister te aven puyang en puyang ti khanin asoi te po kangai thla to a chu tilai chu ama a works department achang lawang ati kha anu han portfolio nei lawang ti han soi mai khanin ama point angai a khadilai kha opposition hin ron lawong ta ingma portfolio eng department ma en kol lawang ti zong khan ron ei ngeni aron beilet ta chu telai chone chief minister department en kon lo chuanin chief minister role kha engeni minister ra vilngot kha atoglo thu thu siam tur chuan apoi mo chena chuan om thonga se akaida akalma kha ain chong na sadon to chu wang chuanin chief minister ne portfolio nei lo hi chu thil thelo burani kha chief minister te na an chang du de te lo ni china wang khan je PMCM chuan in chang ve turani lo kan te keima ro pokani wain thlang hen kala chang lo ani kastana kalading renga kading zel don pokani amaro so thil reng hi ahun laya dikle tha ni kan thria thi tha khang du huna omani independent kan sual huna om integral part of India kan ni kan ti le huna om kha khania mana chu ti chuan isuya tu na chu ti chuan ti hi kei chau ne lovin kan ram politician te kan chu salna tur ni berin ga shelo ahun lai kan policy te kan manifesto te ka voini na relevant to lo ani mana kan du lo ka voina kan du ani India ram point socialism kan wara point kan du mi to lo khatiang kha ani awangin a hrim thua heng hi party in beina na kan man thin ni pudeng ate po beina nan manga ke chon ka chang ngar ni mana chon independent kha adua a thei don ni point na thrian yang thi hua min a be ni ma se atakin an tonga hei chu hoi sin taka kan ban sana ngai in rem na kan zona ngai ni atia a situation is in decision siama bulal de ngai mi hoi sin tak chu ni lo seng in independent as well tanga kan tur hepa kha decision siam tur khan mi hoi sin ye ngai ni ahuni na di manang zela right to in adjust kha bulal de ngai tlom khati ve ngai lo ni rem na min lo pui le ngam hi hoi sin khati thudik apom amani katiang khan kan ho tu te hi atua po hi kan tu soi hi hun in herdang lam zel a hian adang lam don hrim dilai chu in riat pui la tha kati ngawan soi fiat TMM tero nia kan shenga sanga ko somru le paruka MNF in zalenna an suala amaro chu be seng thilaka lova zalenna khasual ho tlin thei ani roti an shia remna miron lu puile ta chutilai chu kan chief minister khanaron soi poimo khop maya tlom ngam te mi hoi senan ni ti kharon ti fi khop maya chumi ni rual ro chuanin kan to na jong te kha thil sam tak te chu om te be mai chumi phena poimo em ka te chu remna kan nei ma zalen na kan sulai khanin ke mani ke ding turin zalen na kan sula ma ro chu kha zalen na kan sura hlotling thelo ti kan theda kanon let nuwa Mizoram state kanon ni a state kan enkol dana
MNF fi abik takin kumsom le pasari borvel Mizoram sarkar en to se rang kai hroi to zalen na suala ram mani ke ding tur develop taka ma son taka min om pui du na thin nung putura min kai hroi tura rin si kha voini min thlen pui chen ai ro chuanin lungoi lon tur tam taki soi turin thi en karing chutelai chu kan han mertel lok te ang EAP mandi silonga Union Finance Minister having meeting kan leya externally aided project hawani hey World Bank kan hanti te khatiang ADB kan hanti te ni Arunachal hian andong ve lova adang som hian kan dong ani Arunachal hian in andon lo na chan chu China hian aron object lak me chu mang chuanin India sarkar khanin China ngai dan kha pom sakatra tieniam beve talova ceiling om tani financial year khata kan puk thei za hi EAP atra ema loan chuan a travel to saskini interest am lova kum som ham nuarul turania to na cheng som hi kum som an huwa chuan engma thamin don to lo ni amara su Union Finance Minister ne nang kom na arima so kabeng ring reng chu it's practically it is a GIA tini min chen le ring lo saski Finance Minister berin granin e tani practically in granin e tani te kumsong anu min chen ka ring lo re chu ni athaber lo la kan saski kan mo tampo le atha chu in do ta thale chu EAP hi ni ta EAP kan an ko kian za som riat vel hi central in min ru sak ta tai me za som ni te chu kan ru langai ta za som ni apo chuan za som kan ru tak taka za som dang kha chu kan lai reimburse le the ni tlang pui thu in chu wang chuan ceiling min siam saklat hi tha kan ti lova Assam Chief Minister pe kha chuan in soina sakhopa kami ceiling min lift sak tur khanin kan tlang tlang pu ta ni tun tuma chuan Chief Minister ho min ti san sakru kan tia tin saski hi Labour khan khatianga GIA ang turan hi chuan Labour hian min chir sak lo mai wala kan ru le mailbox si lo ti kha kan ro ta ma se chu an chin lunga chuan om atak chuan an la du free lo kan Labour za thi atipung ta tlatani tu na hian in kan Labour kha kan han titlan diam fe na saskia kan don thara wang hian kan Labour kha langsang le tlat mai ni ma se kan don tampo le kan Labour kha langsang engang ma se kan tan chuan thani siana kalai takha in beina na man lo chi ania tin thil pakhat ni kuma khan crore zale som pakhat kan chan ani ei ka soidwa engwange kan ti chuan SNS per thil thar system thar anon introduce ania thiam har mai anni po khon thiam lo re em many central khone tikan kan an zir chapa kan an tia ta khanin SNS pers noya kan account ka ti zero factor ania Department in an poisa nei khan va draw cheng khat lo chuang te kha chu an ignore ta ni poisa somnga lo chuang te kha enga thama ngai lo an draw tel du ta lo ni ti chuan in zero lo min ti ta ni poisa somnga lek po kha kan zero lo a khan an ngai ta ti chuan department som ti zero thei lo kan nei ta ni khamia wan kan comply thei ta lo wa vai bel chi za so pakhat bel kan chan ta ni hey finance department hi amai na chak not thailo department an chak lo so finance department chak wal thei not lo tiang kha ani chu kan soi do han kan tlase belok saski chung cha ni kan soi fo wa ani na taka chuanin opposition te hian ruling be na hian laron mang tang chu tilai su kan chief minister hian naron soi fi pi lama kan engeng central lama mi poi motak pu vum lumang vol nam po han ron soi fi to boka chutilai chu ani wang chuan saski hi chu ni kan soi fo thina puk sela puk zel ser amai ro chu capital investment tak ta sum le pai thok chok le theitur arang theng bel thok chok theitur ta hin kan sarkar mang ve thung sera ti hi ke chu ka ngai dan tun din huna hianin anman ne ke chu kala du khoblo em kan soi fo thina project kan ti ni pon infrastructure kan ti ni pon khang kan ti khan sum le pai kan siam zo rol ro sum le pai kan mu le thena turatan mang tangkai thiam sela ka ti khop me kan sarkar hianin chutilai chuanin kan la chak tok lova chu chu ngai poi mom ka ti ke ma chuan
kan leiba min pom sak lo tur kan ngen nei chu ti hian a kal ve renga an thu ani atin tu tuma khan separate kader kan su deal bok initi ayo ka khan arunachal CM ne kan trang du na kan thei to kan su ve me a amalin Mizoram ta na ran arunachal ta na ran goa ta na ran tiang kha kan so ya UT ta na UT a ran theu mi pe thelo ni poin arunachal nen hian kan in ko pange kan ti ni heitalis min phalsa routine kan nge na chu ala chuak lo ba tahan kan lo tlasab lo nge akmut kadar sang kandila ti kha kan tha thiam than ka chuan tha thiam lo kan pal tau a lo takin IAS te IPS te hemi central service sang hian an thon tu rakha kedar sang kan petan entinan kan chief minister hi IPS ni rai khanin akmut kadar ne ta ni akmut kadar kan tin ne chu kan ti chon arunachal kha a ania G2 Goa ania M Mizoram and other union territories UT mo akmut kan thim ti khan angeneng ale tartir khala khan akmut kadar dan khang ho khanin I tu hen Goa te Arunachal te Mizoram te le union territories te hianin service pakhat ho kha IPS te IAS te khateng homo kan introm zel ta ni anni khan kalkol thei ta ke mani state bill big hianin khatenga ke mani chaw service thei tu rang chi kha kan la nei velo wangin kha kan chief minister en ron soi khani ta central a thran painan dil ta Mizoram ina ke darshan kan nei thelo ni pon Arunachal ne na nei kop thei dan tu rakha aron ngai toi thatna tur ve a Mizoram kan officer liente kan IPS kan IAS te direct Mizoram atir te tang aron service ve thena tur lai kha ani vena lai oma chungte chu kan la that pui tur la kan la tang kai pui tur te polo nizel don na kin huna mo tin kan soi pa du chu china khanin in ro soi nang zok in ka ria tun na ya hian chief secretary din bon hi dan yama secretary to CM din mun da sang ta ang khan min bei vak mai ni ai hi cabinet memorandum chief secretary na ron siam ania ta hianin asoi tu mai du chuan ka kopi ka pethiang chunga keima ne na hian ron na ron siam ani chief secretary hianin hemi SPAB chairman kani katan arid lutuka I na tam sia min chok kadwa chubaka khang ho kan noi la mi te kha anron complain na tu chu keima khania khata keima pok member ai ma chairman na mokalo ami adik lo ani tiani chu wang chuan hei hi ke ni lovin midang hianin chairman na hi thokse ti in chief secretary zok hian aron ro ta wang hianin kan ti dang lam ta chu cabinet hianin kan ngai tua kan rem ti tlang ani ta chuan kan amen ta procurement public procurement rules kha eta hianin thunei na kan ti sang ni lovin SWAB swap kan ti hi state works advisory body hi an thunei na kan ti sang sak zoka 5 crore chin chunglam ti thei turin kan ti ya tin district works advisory board hi 5 crore theng ngai tu thei turin kan tia an thu nei na kan ti pun sak zok ani in lak sen trend sak ain til hi ale lam zong hi ap ni dai zela tin chu lo tiu em tu na kan ti thu nei na kan han sem zai lo chu financial advisory system kan tia hei hi atha em maya tu na kan kal da na chuan department tinin a process to atira allocation kan han pe photani finance in department shatra allocation kan pe nuwa administrative approval and on deal ta thaing muzat adwa so menua expenditure sanction and on deal le thaing muzat adu le kha khan delay siam ne sani to na chuan kha re theine turin finance department thuni nei kan chu saktani finance minister kami finance department mi thunei na chu sak na turi keima ron ania min nial mi lo that takin min pompuya ka chuang zokani
ta chuan department secretary te hian finance department administrative approval an dil ngai to lo an mani nan lo pe expenditure sanction hi an ron dil ngai to lo a secretary khan ama noya expenditure sanction kha a issue to kan dia khati ko khan kan delegate na sani tu na hian mo chu chung te po chu han share a trying to share allocation of sabi ka oh an money allocation kan ซึ่งตัวผู้เขาไว้เขาประคัดเลยกัน Long kan sa ko so. Budget har so a press conference ni kan ka zo. Sa si lon kha ko so la chu ko. Kan ke kha kum song ngan lu ba ko so wa. Nói trong tao thu nhập đều khăn phần sẽ để ta hít chân là thật rút nó hiểu cái này đều vang về tao ni an ni vek chief minister dang po hian in kan ru tak lo kan ti ve lai ha ka sei bel sak kum som nga no rul tunen to na hian kum nga borvel kal ve trap to in ka shwe ka solo chonin chuting churun da kum som li panga tuna tanga kum som li panga no hian in nang le ke hi ganom to lo mai thei kovela kan chief minister ta phei chu I mishing kum chera chuanin kenen upadai ania antel to kherlo mai the chuting chi chung kene patun tang kum som li panga chun kum som sari le kum som ri don kan ni to dona chuting huna chun leiba kharu le ngai don ta angsela til halsa ta kani lo mai the chan chu tuna kan sum le pai ru na kha tun ta kum som nga chuanin padana dang to mai theya chumi ni ro le ro chuan nganiang kan project saski engchen ngen kalpui ang ti kha she do ta ni kalpui chhongar ngar ni chuanin a thavio mai the ma ro chu tuna changa kumli kunga te top mai chon he project hi scheme hi chu ta chuanin alo la nem thei pi kha vanen ni narai tur hi chu om chhon do na chu ania insel lo hianin a hai cho tam thei dan tur hi ngai to chang opposition kan ni mo ruling kan ni mo ngai to chang klan hi chu kan ta na thatur ni in alang view mai lai po hi mo MPSC 总章也规模，也先看说呀，哪波引拉那么多钱的，你看点看什么来了，这个先看到你图的不说呀，那么 MPSC 总章而言，得啦而言，我哋講錯嘅，冇咪啊，隨時你啲同咧，你會聽過聽過嘅你嘛，MPSB 嘅卡。Ministry masai na hansia maka rupinan gazetet sinaka tinto kalau itu bukti. Tapi nala urun pui handai tak tanda so officer chin la ayan apoi osia siap kata mo tu ayah kan tidak sohi tunna o memang amo aku tu kesik sohi deh malah tunna o memang. Hai tu complain kan dong ni wa kan in anga din member pakat vakansi hi onga hi kan dokhat harang te yang beran no kha kan tum anga sarkar masai na khami nalatudang alo siya makha that na ani ya MPSC yan lo chok ve kha athani ama ro chu kha misuse the ani ya ruling party in anduang anga an control the body ani na lai kha ahim lo ani kha kan thian na chanania tilda kan du lo ai lo khatiang ang kan nei kha chuanin nala ki fair thei don lo tlan political appointment kha ong thei don lu tuk ti kha achiang saranga nadik che chuan chu ril ru wanga din pok ni ti patro ani lo wa chu wan chuan kha ri sel lo ni kan ram tang rural na tran di thei lo ra nga khami kan han ti to khan na satakin MPSC chu kan strengthen ani physically point kan ti man power po kan pek na sa maro chu nalak kan ti tam ta ka wang kan so kar hian anin dai lowa ate ang nei chu ti chole kan tum zero tin tun na hian director tourism chungchang hi so yom le director tourism tur hi asoin director qualified lat lo awanga ngai tu ngai kha ani chu tuna hian tuin nge la theyang ti ati da kan song me ka chu mi chung chuan tourism minister hian a secretary hian director na hi re lo de chung chu
director tur kan lak film ha chu lo che lok te se tia rokna ane wangin secretary hi director kan chel copy ni re ni lo wanga chu thil ong ai lo ang tlukin kan han nga ya tu na po si an aya commerce and industry secretary le director chel copy nga a so si lo social welfare rei tak secretary le director chel copy a so noi bok si lo tourism ani ve le kan han ngai dang lam tlap thin te hi adik loi chu stop ka arrangement niaw liaw ni tu na kan secretary phei chu anin kapu min ti lu mi tu me mi ti hi ala ni ha lu tu ko te du thop lo ni ma se a minister in tlong mai ram ro le no do chung su atia wangin a che trok ni du lo de chung in chung su ti lom zen ni zo kan ya na hakat le sepsak tourism director tur hi MZP khan ron helveo ke su ka ngai dan hi ni thok lova achan chu PR lal roading i that zia le angeni yang NEC kanti ate po low tel to ni wang thil kal mang he hre sum le pai hailu dan tur tele tourism promo dan tur ti chak dan tur hi a hre ber ber te jing meaning ti hi ke chu karin dan le ka mu dan ni si amaro chu min ro chuanin OSD to chief minister officer special on duty khanin officer on special duty khan la tel tho wang mo chana soin tha chu la te mo tho wa tourism hi mizo te hi anin kan laman thiam lo de le ka chu mi ni wang chuan sum le pai revenue kan mu tam thena tur atana thil poi mo ni khovel ram sang sang po he thila hi chuan an sum le pai revenue an mu nai chu tourism ni Singapore te pon ni chu teng te ni wang chuan tourism department a hin mi tha achin chang she ngai na she kan nei hi apoi mo video thren khada han ka soi to ra ek tlang ate khwani implement tur thil tam ta kha om CLC wa te bose implement tur thil tam ta khi om ani chu politics akan lu vene chuanin kan tangkai veang khatila he chu kan la au puinga malak na thurte pokan la soitura ngai la thome some lela border punjab and be ta ka apun kha them to anda kal pun chi lo e kan thel chi mai mai lai ti ka kan do tin bia chung lo pa thiên so bai pa chu tha se pura soi kha nia thum hai ane chale se ne meeting ka min kan shi ka lai ka nge kan thel chi le mala assam ne na border in biak le hun tur su ka hriat pui vak lova hom lampang chanania enga thu tharom thri lova ngai mai ma ro chu assam chief minister ne na kan stan hi chu peni pani kanom chung hi chung kan boi tur ri lo ti hi ni maya tela ha kan tlasep lo ka tlasep chak ka kan din hmuna hi tun din hmuna hian assam ne na kan ral mon lai ta khianin he assam ne na kan border kan state boundary hi chu chinfel hi political level in chinfel chu tha isur omle huna chuanin tun kan chief minister te pani inkar po hi engmo chena chon hmong ve thein chu wang chuanin in thien thana tanga assam rifle te po son chu thein ni chuanin assam ne na kan ram re po hi in thien thana tanga chinfel hi a thra ka ti antinan Bengal Eastern Frontier Regulation BFR kan tiang chi sang hazare sum sare le pathum at lo siam do thani ta ga chuanin Mizoram ram ri azim to khai han azim dai tong khami hun la ya kan boundary Mizoram chine kan rian hi khai khan azim no asan chu Mizo te hi ram ri tak taka state ne na boundary tak tan kan om phi lo ani chu tiang te kan ni wang chuanin kan ram hi azim tel chu wang chuan arang lama kan chin fel hi chu apoi mo gati kan chief minister te hianin ma la se tilai chu ngai poi mo om gati khop mai kan ral mon lai zok hian mo man deu khan kha tu ku khowin lowan lon wa ta chu po chu ka zuk phong ha la kala hre reng hlei ne kan ti top ti reng te top mai tin mania Tripura chief minister ne kan soi dun le kulaya kan buai na ve khu ei po hi CS level in be pot se chu min wa kan panin ka soi don dia kan buai tur lo kan ni chu kan ti le maya chu tu na kan kal dan ni a solution tak la hi chu kan la address lem lo wa chan chu an ni lang ku le kha kan thon poi min chang mang lo wa an muang tlat chuna kha ne body ni an deu pani kan ne ya resource mobilization committee puaw kuma kai le project monitoring committee puri noma kai hi ta hianin mizo me pego zo theyang mer hianin ame mar tur po kanan ruata kami te tra rotna local khani ta china ni chu
manual khen khanin police manual khen khan amen ngai do na nge na amaro chu ke mani kan kalma sa tu na de po chief minister prime minister ho azat pe in kan in reduce kan stop te kan motor entitlement te katiang kan facility kan sarkar ti train kan in reduce ani tu na yanin motor po pakhat chau kai pon kan ya pakhat dan ala nei an ti tra la asper ni kha ka chief minister spare nei lo khove long thiang lo minister ko security thilen hi mo masa kan man tak su pakhat khang kha soi bo tra han tu kan in reduce ve kan kan grade 4 nei thei ang chi te po kan reduce ve ka kan kal ma sa ka wang hianin tingam tura te po kan ngai ve a tin police a hian eta police le an corresponding deputy secretary han ti te khang te po kha an nazir khan an sana wari kan pektam tu ni ta ni SDPO chuanin an nge ai lau ai khan nga mai thei asan chu fil worker ani awang khan khatiang tur khan ro man nan on siama zabor vel zet chu na reduce le thei tur eta police force bang iron spare thei tur nga chun an ngai dewa a detail ka kan nei man lo ni min khanin chu son on bo sai do ni lom lo thei tak po ni nga ma ro chu tiang hi reform kha tu kin kan han in ko na chan bian ber po kha reform ania theng la hian kha kan reform ina atum kha chu arang kai noi chu pocket money engemaw lo nei thin tang kha arem lo chho vek ta ni heng la hian ma se ka sarkar na thok te cooperation ni kan dong tha em ma khom mai hi chu le khati zong kha tun tuma kan chief minister press conference kan poimo kan ti zo lai kan han kai toite ani a kai toi ni chungpon dar kar khat chu lo kai vele ta reng mai then khatan chonin ani nom view mai theya press conference pa ngai ten lo en to chuan amai ro chu kan kal dan kha ani ve si a ti chuan atoba ron soi ho kha apoimo angrang khop maya thil leng renga hianin ministry tena man roi chu minister ten man roi chuanin department te hi chuanin anjui lo theilova amar chu sarkar alu berte anin vul buklat hi chuan sarkar na dokta tan po hianin anung anjui lo te le mani du dan han kalmai te po hi thilom ve theilu tuk te po ani na chena omboka kong la lama chuan tuna kan sarkar na thok me ki chuanin kan sarkar nei mek zpm ministry chu an troi om tha in an support thawe moti theitur ani a amai ro chu ministry kal to tena na lo lak nget hlei lova an lo lak tena da ngian du chungchanga han nor na te le provincialized school provincialized tling lo adan siam zom zamte clean lo te ina an han norna ti lo chu thili tamlu tuk lova kong le lama chuanin mizoram hi ba kan nei lo kan ti fo kha chuwang chuan dik lo taka in norna turte han om thila hi chuanin kal shok mai sera chuta chuan mi pui hi kan in siam tha emang na du awangin lom sarkar na te an dil chuta chuanin ban theini chuan ban na tanga ban theini chuan han ban pup mai sela mo dalang thaba ban theini anni kha chuanin chiting te ani chuanin kan ngil zot mai ti hi lo ring ta ila thawme tun tum ta jong khadi jong kha lo ne la phot do se hun man nom ve ko le